Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizera ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari naho bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko wahoze ari Miss Rwanda yatangaje ko abana n'igikomere amaranye imyaka 12. Uraza kumenya uwo ari we n'impamvu y'icyo gikomere. Turababwira kandi ko muri Kigali hamaze kumvikana inkuru itari nziza, aho imodoka yakoze agisida ikisanga hejuru y'inzu y'umuturage. Turababwira kandi ko muri Nigeria abantu 27 bapfiriye mu mpanuka y'ubwato, abandi 100 baburirwa irengero. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa mbere yo kuzinjira mu buryo burambuye munyemerere mfate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira cyane kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwarakoze cyane guhitamo twebwe, ariko turanasaba mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Miss Aurore Kayibanda wigeze kuba Miss Rwanda muri iri rushanwa rikibaho mu Rwanda, yatangaje ko abana n'igikomere cya musaza we umaze imyaka 12 yose yitabye Imana. Ni nyuma y'imyaka 12 Hirwa Henry wahoze mu itsinda rya KGB yitabye Imana, akaba yunamiwe n'umuryango we harimo mushiki we Kayibanda Aurore. Uyu mukobwa Kayibanda Aurore akaba yanditse ubutumwa ku rukuta rwe rwa Instagram agaragaza ko mu myaka yose ishize musaza we atakiri mu mubiri w'abazima, akomeza gushengurwa n'urupfu rwiwe. Yanditse agira ati, uyu munsi wuzuza imyaka 12 kuva utuvuyemo, gusa bimeze nk'aho byabaye ejo. Komeza kuruhuka nshuti yanjye nkumbuye, ndagukunda. Imana ikomeze kwicaza aheza mu ijuru, waragiye ariko ntabwo wibagiranye. Ku itariki ya mbere Ukuboza mu mwaka 2012 nibwo inkuru y'inshamugongo yasakaye hirya no hino ko Hirwa Henry yitabye Imana aguye mu kiyaga cya Muhazi giherereye mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Uyu musore yitabye Imana afite imyaka 27. Yari inkuru mbi ku bakunzi b'umuziki mu Rwanda, dore ko KGB yari rimwe mu matsinda akomeye mu Rwanda y'icyo gihe. Kugeza na n'ubu rero yaba mushiki we ndetse n'abo mu muryango we ndetse n'izindi nshuti zitandukanye hirya no hino bakaba bibutse urupfu rw'uyu musore umaze igihe atuvuyemo. Ni ukwihangana rero. Hanyuma reka tunyarukire no mu yindi nkuru. Ku mugoroba wo ku itariki 30 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024 nibwo bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali i Remera batunguwe no kubona imodoka hejuru y'inzu y'umuturage nk'uko ababibonye babitangaza. Umusore umwe mu babibonye, dore ko ibi byabereye ahazwi nko mu Migina i Remera, yagize ati, ibi bintu byabaye mpari. Umuseriveri wa hoteli bamusabye gusohora imodoka, mu gihe ari kuyisohora niba yarikanze ko feri yahindutse umuriro, twagiye tubona imodoka hejuru y'inzu. Ni amakuru asekeje kandi anababaje.
Iyi mpanuka yabereye mu kagari ka Nyabisindi mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo ahazwi nko mu Migina ndetse iruhande rwa hoteli iri hariya mu Migina. Ibi bikaba byarabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 30 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024, aho ishobora kuba yaratewe n'umushoferi akoresheje neza utureba nyuma retroviseur, nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabitangaje. Yagize ati mu bigaragara byatewe n'uburangare, imiyoborere mibi no kudakoresha neza utureba nyuma retroviseur mu gihe shoferi yavaga muri parikingi. Uyu muvugizi wa polisi yongeraho ati nta muntu iyo mpanuka yahitanye, nta n'uwakomeretse, hangiritse inzu yonyine. Abantu batwara ibinyabiziga nibagire ubwitonzi, birinde amakosa yo mu muhanda ayo ari yo yose yateza impanuka. Ni inkuru umugani w'aba bantu yatangaje kandi yababaje abatari bakeya. Ni ibintu byabereye ku muhanda wa kabiri umanutse mu marembo ya stade nini ahazwi nko mu Migina, cyangwa se ukamanukira ku marembo y'ahahoze hitwa kuri Petit Stade mu Migina. Ni ku muhanda wa kabiri rero uvuye kuri uwo muhanda munini w'i Remera mu Migina, ni mu mujyi wa Kigali. Reka inkuru tuyisubikira ahangaha. Icyo kwishimira ni uko nta muntu yahitanye, ubwo ibindi biri hagati ya ba nyir'inzu ndetse na ba nyiri iyi modoka. Reka twerekeze mu yindi nkuru tubafitiye. Turababwira ko ku wa gatanu tariki 29 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 abantu barenga 25 bapfiriye mu mpanuka y'ubwato, abandi 100 baburirwa irengero. Ibi byabereye mu ruzi rwa Nigeri mu majyaruguru y'igihugu cya Nigeria, ubwo abagenzi 200 bari bajyanye ibiribwa byabo ku isoko. Inzego zishinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Nigeria ziracyakomeje gushakisha abarohamye mu ruzi rwa Nigeri, ariko ngo icyizere cy'uko baba bakiri bazima cyamaze kuyoyoka. Umuvugizi w'ikigo gishinzwe ubutabazi muri Nigeria Ibrahim Odiu yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko ubwo bwato bwari butwaye abagenzi bava ahitwa Kogi kuri urwo ruzi berekeza mu gihugu cy'abaturanyi cya Nigeri. Agira ati abantu 8 nibo bemejwe ko bapfiriye muri iyo mpanuka, mu gihe hari abandi batabawe naho abandi bakaba baraburiwe irengero kugeza ubu. Abayobozi ntibigeze batangaza icyateye impanuka y'ubu bwato, icyakora ibitangazamakuru byo muri Nigeria byavuze ko ubwo bwato bwari butwaye abagenzi barenga 200. Kurohama rero ngo bikaba bishoboka kuba byaratewe n'uburemere bwinshi ubwato butari bufitiye ubushobozi. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda, gusa n'ukwihangana. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutambutsa igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: +250 250 79 17 00 822. Inimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Nitwa Ana Christine Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mwirirweho mwaye kandi muronke.